efe odromo de ke mena bi kwakwa gbe na se ke we ko ji ake Jemen feme Jimen ni men efe mi na le ne ken me pike baba o Jimen men wakete sa mi pike baba o Jimen men ke di achi ameta amlo na me be wati ami lela me ye kwa me o ya wo pe ko se be kupu mi o ba atoma me wo sole mo ke fa ko mo pe ja ko feche mo awu e o wala be mi no chunu chunu papa ni se ye boni afe ni ye ni eto bi papa ye ne ke wo hu afata lela twa pe wo no be mo kwa ji nu ogbola fen abahwe wo yen mi cho igbene no ni nke anyeme Muslims fe Ramadan Karim ofechema we yani amengman amenyo amenibi boni fe abami ehame ai ame hina keshima ai amemlindo na ai ame mahile atwa pe wo temu kokra no akaba yimi alonte di en baba ji wogbe no aji ame atwon wo mlan no ka ma fe mu chulu flobo ne egblen ngulo ni me na me ode bi ni ama wa rasta to gbonyo ni she kakla gbe e shambo ni fe mo ni enu ngule twa jinu ni she mo ko ache mo ko ni mo ko ache mo ko be ngmene e ya e ha cheme no me ni ke cheme ji ame atoto onupa imu na no ni ya no ega ame jeje ame ni bi ma wie ni ma wie da because we listen na mo no na no ni ya no gan fe pacha nyama chaka basa ode bi ni ama wa rasta mi ye dera bashira ke dinya ye dera meneme e ba sha metamoshito mi fo e ma bashira. Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced BaseVite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C to aid your child's healthy growth. BaseVite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With BaseVite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited. For further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. Grade Aim Academy is all you need. With our neat, spacious, and serene learning environment, we make sure your child is as good as gold. We also engage in lots of extracurricular activities such as excursion, career day celebrations, games, and so much more. Our canteen also serves the best and nutritional meals with your kids well attended to. And we are ready to enroll your ward from nursery, kindergarten, primary to JHS 1. Admission is currently ongoing. Locate Grade Aim Academy on the Atamills High Street behind Enterprise Insurance or call us on 0542 426 803. Grade Aim Academy. We say passion and excellence. Are you looking for a media house for your upcoming events? Welcome to Omashi TV Production Crew, a digital station that offers live event coverage such as conferences, parties, corporate meetings, weddings, and live streaming on all social media platforms. Soft copies of events or production can be made available upon request. For further inquiries, call Omashi TV on 0536 772 262 or 0244 425 652. Omashi TV Production. Ajwa Twing Man can mean share. Hello, lovely viewers. You are all welcome on the program Fingerprints. This program has been designed to help you know how to create your own business, including livestock, farming, banking, selling, and what have you. I bring to you entrepreneurs who have made it, who have the skills and ability to help you know how to create your business. This is where you have the experience to create your own business. I'm your regular host, Neo Dai Afote Kofi. Catch me live on Omashi TV every Tuesday at 3 to 4 p.m. The program will be repeated to you on Saturdays 8 to 9 p.m. Ghana be the Mantiasia mi be fair. I mean, Kenya Gamba, Asaga me fair. Oh, yeah, hey, strut, but I feel
ni bi ni gba me ana okay amane bo aba fama bi anyi ke amla lo bona fe na amla akọ ni eyi ebua ni anya ke sa ni ke chine ni fe oya e ko me woke akutu nkwaro ma fi assembly members na asan gba te ofilo ante okay police fui alo o che me ni me aye abua ni onye no ke sana kan fi mo yeah ora don inka police fui ke wo kwani na agbako ya bi ene eke wasa wo eke wa achu je amepe popa wuji nke popa bibi anokolo ifi akwa na kan le won wo kan majanche bele won na asan gba na gba yo titriji gogota ni hey ni ekole ni jo mi echichiye alo ni jo beje me ni saga ko na tunwe ni hey ni ekole ma tunye ni isa alo mbi ko me ni afe egbe ko manu lehin ele me ne fe o kapa ni gbe ni o asaga ni fi mo ato ni beja mo ojugba le nke e ba nya bona fi ni o fe be ke ha ni ke ni fi mo ni asaga ni fi mo ba no da gbe ni pa ni ka se me ni hu le mi ye o ma shi tv ni Mbe ini odai afite kofi meji mo ni yo asaga ni fe mo na ochan okay shidali nyeno akenye na children ko ye bi olulule o machine no ka wa to me wa bo mi se tamo bono wie keje ya balake saka fo shike na mo ji moni bi ane isake ke na ya machine ka ke no ni ya no fe kuka fe safu ne ke ji boni sa da yu akashi akole ke mini okokate ame fe na mo bini chekome. Thank you very much. Both NPP NDC will belong to one country. Ghana be you. If they are finding grievances and those things, they don't understand themselves. So why not? They should send it to High Court. With Omashi Morning Star, Niji Omashi Lebi Mwamie, okay, stay informed, be entertained, and inspired with a dynamic team of hosts and experts. Yo, nana men so la bla da Bible blue nke mi yo be o ma shi TV na mada nyesha nya nya wachu nye me minti ya ijara mba sheshe ko o manye ke shade wulu. Yo be ni men na ma bla da Bible blue. Ngwe no de bi ni ama o rasta. Yesterday wulu ni minto ma big gadangbe majian chairman fe. Minto ma big Greater Accra Regional House of Chiefs chairman ni talashi ejeme. Eji ake tafla che ameni ameka ma apeyo. Ke susu ogan adangbe yehi. Amena me ka me pio ke ko boni ba fe ni gan dan gbe ba ya no ninu ewo na am lalu e han me shikaji nkome awo ame nyomo nkome ke original House of Chiefs what traditional councils nu wa yen wo helpo wo le ojogba ake am lalu e han nye shikaji nkome je ya noko ewo je ya nye fo na ewo ba concern no tumo nye ga nye ntu mini no tumo nye ga nye pio nye ga susuo nye ko oboni ba afi ni gan dan gbe ba ya no no ewo kanoko ya no inle mo ni ma bi fe nye no ni ma bi wo man bi ye kanoko gba ona cheme nye sande wo ba afi mini wo ba bi be na ne men so la in kwala blue ni kemi yo bi insane bi mo ni yo bi mo ngene di akashi Greater Accra Regional House of Chiefs. Womajian chairman fene kpeshi blue. Kejala paketo butu ka gbe adan shura. What traditional councils no yen chairman mi bi yen. Meni metiti no ni ona kan ka wi mo fe adomo Regional House of Chiefs say jemeje la ka wo Paramount Chiefs say fe meni yen Paramount say fe abu anaye. No iwo mamba dwa o chambe mutwe ni keche bo ablo pe be ye bi awi onu mi nshi
ni onupa fún onupa ko ejele mi yen no be we bi oyo to mo tuni tun tebe mi onu mi nse mi eni ma bi che me fe akashi lala ka wa yen ba wo mi yen won na ka wo bote match nyomli chonke gadangbe kusun biami ke nwa dumo biami mbe ba she eshe mi anwe wo ba yen mi be won bote o mo mi chonke won she wo bote gadangbe afi yeli kusun gbajiano to biamli ni chame kenyeme wo fe wale no ne te no afi ko yi no ne o ken sa file wo fe wale ni bi ne te no mo ne na ko po ne nuwe akesa je short ye pupa short ya no emi aduma enyo kete alagbami enyo kete beni wulo mo ke alagbami ye mancheun elagbami ke be konklo wulo mo wele nomli alagbami enyo ayo mo ahwe la yin ashi je ya noko ewo ahwe la yin ashi because ayele oye manche oye mi oye je ochoni ke ba bi egbe o fe nìkẹ́ o cho bi eje bi e fe nìkẹ́ ni lele ni bi jina ni tete no na fe ko ni ya no cheme pana na metala regional house of chiefs say ameye mi no ni fon sani e ha mi o mo ka yin kwa ma cho to ese no botue ekote no ye woteshi demeji eni be mi ni a lagbe mi yen manche lagbe mi ni no chi ni wulo mo lagbe mi yan si hwe mo Sunday alagbe mi enyo na yo mo enyo abo musu ye gan no mi bi age cheme shi nye tala eje na pi onye shika miniji use ni yo yi ko ba kwe ene o manjo no ni te no ye jeme no sini info ni jino no na ni ebalake sani mena choni esa ni mena choni esa na fe ne ke sa na fi one ke ni ke inti batetation cheme ke nyemle mi e ma bibia ke ne ke ni bi na fe ni tete no na hwe la yin ashi because tashi o mo na kan no ahwe la yin ashi ye tashi o mo mi cheme ke nyeme mi edi ma biake neke ni bi ne ni te no ne asovi mi bi Sunday mi bi ye cheme kenyeme ni tala she original house of chiefs mi bi nyake aso afa emini asovi lo because ka kwako ni shiba jani mla akwen ni twenjele baba na keneke no ya yi afie ko ebe cheme ta fla cha ni nyetala ede jomo be bi bri opo neke jomo be makani ko jomo be ejake ka nya kwebo ni ba fe ni twenjele baba ke ba shigme no lo ni te no yo manjo na me ko me obanu me ni gbe ba to na ni ja safo ache makata ka bola manche ni a ene nunu ke ba shingme ne wonu ko ni ya no no wa ige ta flat tashi no ni te no between wulamu ke tashi manche ke ba shingme ne wonu ko aka asov ni kusum bianche ko no mi biake no na fe poto chaka manya insa file ka fi ko me ino ne o ni la yan sise mu ba aso adomo ni no na ke bote afiko nklo mi lo nyeme nke teshi alagba mi shi enyo efe to bi ane gan kusun gbejano to fe chaka basa ni ma shache me da eja ke o de bi ni ama wa rasta me nye ma ba ton be
afe kusue ha eja ake je choku na atalo Jimmy no yewo keme ni me na me ji choku na atalo ye na me ngbadwe isani wonye wo fi mi wonye wo ka me imi la ke che me pi yele ko wi no ba me dwai ko wi no ba me efufun ba me na ni etomo obu mu to yu an ten no onupa eji ame shinka ake onupa ndugbe na isana che etu ase ko che etu ase be kegbele anu nenu cheme ma bi eko hey ake noni te no previous years na efe na solve ko aso ake na kan no be ba yi afie ko eja ake momusa katamanso wo na yu osane epo no mpo efe chaka na efe manya because wiemu baba o jino ne baye meneke ni ka bo yo na te komo sande po na ba komo te komo sande ne po be nyeme teshi no jino no na teshi mfoni jinye no jino no na yibi ni te no eteshi nya hihwe mu ani ni te no eteshi a hwe nya hidana agbo cheme kenyeme gadangbo nupai awonye ya o be nye fe nya aka shika person de gba anye na ona shika stand pe jino ni gba wo chemana ko te wi mo wa ba ko ka wi shobu mo ni to yu han ten shi mien kenya ke ode bi ni ama wo wan rasta to gbonyo ni she kakla gbeye aka ni china kotoka gbenya wo ewo nye fe no ko na gaba jewo dabi kenye fe ne yin bi ya follow Jimmy mo ne shima chenye tuyase ninye na nye liake nye ndugbe ni no nye fio nye ke yin hihwe mo imba gan dangbe cheme kenye me awo we ya o maba efien wo ba chon gbegbo yin so jinu na kecho ke ya shafi bia mi pe ni bi comment yoshi no ko wa ke cheme kenye me ko bagama hye te komo na ka ba dum apo no we afa wiemu eja ka lante jan we bi eja bi atenu nwa wonu wiemu ni ya no e plama ya no eye ko be ko ni no ma ite ko bla ni die te ko le wulo mo le on ba fe gbe ami ye manja no ake je na kan jibo ni kusun egbejan no to e yo le han no mi bi aka cheme mini mulu nye gba wowo ingbe mi ni mi na blow nye bowo ike kwa aka no ni nu ite ko bla ni je te no yo no ji jale no ni ike kwa aka no na ewi ohun amale no she mi wi aka cheme ma ba kra ni nyanya fe ko benye ke wa no kwale ni bi ni wo ba wonye wo kase ni ye wo de because ke oche cheme ni wo yin meneke eneke meneke meneke b meneke c meneke meneke d meneke yi ta flache bi ne jenshi alo afofo amena amendala mini demo jino ne amena mini demo ame bana min bisandi gadangwe maji acheme nyenhwe wo yin ashi aje fo fen fo bine dogbele ele kolebu bine dogbele nke emini ele kolebu me ife paanyo gboyo manjo so tom sandinen agbo ahun man choku na atalo igbogbo yi ni mi dwanke aba because nyeme amaka enyi ni kenye yu oni ko social media come on ko social media keneke wo gadangbe group WhatsApp group jina amliye obana no ni ya no onu mi shi obana ke till now both parties come be olololo ni talashi again ona come on, the incompetency of Wacheme, it is being too much. She cast on the subway, Shanye.
ni gadangbe blokacho e fite e fe manya nyenye kenye po afe communication e ba lo no ko e ba atashi ye kumia ona atashi ye chumi na akwe na jaje chi bia no na twa ni nyenye twa ke supremacy sane wo bia ne mo fia mo yuno ne twisimo ye mo na ke ba manja no fia ke mba manja no no e wo bio akekoko bi ye hia ni bu ada na ko te sha ka so bo obi ye ka mendala mi no le na mba akasi ta fla che ko bi ye hia ni bu aganjojibo ni Zimbabwe ye mo so yo obi ya medala mi anwem amedala mo mi anwem mi no le na mba akasi eja ke jele mi na yo chinse bo fian bon de ji an de tie tamwe na no cheme ke nyeme won hwie wo yin ahye ni nyen hwie bi ni ba yin ahye keji bona bala na kan ya le min binya ke aso ne kan hye se anye lo nke fenye ba kama mali akitanji mi ke fe ke na na atomugo na kama kitan na ke kitan na kan ta flache jo mo be it doesn't make sense because kama kitan ni je loko ni mo ba ye kitan apono sha kama kitan ke ka ba domo shi nere me fe ta ko ni gan fe chaka amanya ni gan ya no yi because obo kama kitan no la ke kitan no kama onyo ye no inna neke ju inna neke ne so inna neke gadangbe kometo na anye da na te court be ni ewi ni mene 2 months 3 months no aka bi un ka win no aka si ka win no hey ena me fe ya no fe afi baba o na talashi ejeme anye ko akwa bo ni ba fe ni shiba ajo ni la akwa onupa ni talashi nye fi onye ni to mo me ni lenoko nye fe nye ni to mo gbeke bi moji komo je na ka yolumo e je na ka ruler je ne ke crack yolumo eshebe ne sani gadango nupa nye helishi eshebe ne sani nye femini nye helishi eshebe ne sani nye teshi shi abule nye bowo ka oke nye wo male eni ni bi sho nu fema nu fema na ajewo ma wie da ajewo wo da na yen wasanjin gboyan mi so nkan yen popa ke plan ma no mene ke mene jele ni me wo mene ke mene lenche jele ni mene ke mene jele ni mene ke mene jele ni mini no ni mini e wo pelio wo talashi bo gbe kolokolo e wo ni bi gbo abi kwe mene ya nibi companies agbagbe na ma gadan gbe fe ko te gbo abi gbo isun agbe wa cheche inte ni ba wo cheme na te fe ko te mi ahun ko akwa meni ke bi e ba gbo ni ke bi e ba e ja ka me na ke cheme ni wo yen gadan gbe dio me mususe anyan kome mfa ni wo da na ba agba mole asaji amole a history amole a nibi cheme ni ko aje mo jugba yi ni ko aje mo jugba ni bi pi ke baba o jino ne te no mene lumo yele fe to monto konklo ni bi na to fe gadangwe wonto na ye lumo ye fe a to lumo bi anebeja na kun akoyin loko na ba tole ta flache e fe to mo ye che me fe ameni to mo ye ni nsumo shika yo na ekwe cosmo ani shika aje chono shikun wa nyeme ye ka duji so ba yin shi nakaje ko te wi mo ba ka mi na ewo nyeme nkwelo ablade biblibu ni kemi yo bi o ma se tv no nsumo ma fa wonu efufu mi nsumo ni magbele npan boni afi ni nya onye chonye dwemo ake insande bi mo ji ake ti aya ale te aso atashi na akwe ni la yan shisue mo anibi ese ebe ko wan fini lo teshime alagbe mi shie aso afini baba lagbe mi na ka no shie nyu ko maba ingbele phone lines
027 432 4331 027 432 4331 ba mo de ni kejo kemi yebe o twa ni bo wo twa odwemo eja ake gan dan gbe dan de ba yin e ba je mi nke bu fin mi na ke nkola ko e ba pano hello ablade o fa no gbe ke no twa akejo aso mi ni la amati ni chake nyaze no ando na ya nche awo ko nutuma pa ya enye mi ni la amati nutuma da si nuko fi wona bakewu awo ya ha no wosia ni ya no ni ya no ni ata e da ke je mo ne ni e disi asi pasate pasate ni je o ba ko siko tashi do to ko ke ni kwa dino ni ya no wodo ni pa ko na disi ni ka ka da bi ni ji ni no ni ya no ya ha wo sa ro ni tanasa no do ti mo wo shi ni ho ko no do so yi na fu ya fa ba je ma te ma yi no ni le disi ke wọ́n kẹjẹ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n kẹjẹ di àtẹ̀mẹ̀ wọ́n bọ́ buhemu náà mi bú ẹ̀ máa di àtẹ̀mẹ̀ tó nígbà tí àtẹ wọ́n kẹjẹ di àtẹ̀mẹ̀ ẹ̀dọ́ máa jẹ. Ṣùgbọ́n bá náà àtẹ wọ́n yìí náà ẹ̀ àtọ̀ máa jẹ ẹbí ẹ̀ ahàlẹ̀ wọ́n ti di sí ìtẹ̀ ìwọ̀n kọ́ ìsìnkú. Ṣùgbọ́n bá náà kàá tó máa jẹ náà ẹbí ẹ̀ wọ́n di àtẹ̀mẹ̀ ẹ̀kẹ́ wọ́n yìí ẹ̀ àmì fún ọ̀nà sọ́kà kana kwa kutafia chenye kabla nini neno wanagwale atule asa ndio bana atule manche bia ni wole kai yeye ni njua mtumu ni ha wosia awo wapa yemu ka ono usumo no yo bo yemu la bi yo ha yo ka tin so no o wala no wasi ni makamata e ya no e na be baba dem ni na be baba ni nkebo wole aha si dem ni won kai ni won na no ni still for no awosia bene ya no ni tele ni to mo ya no si no fe no ko ni si bi e na bi ye mi na ni si no na ni ni se ba bi fe bi mo be ni no nko to mo alo solo ke se ko cash ya alo ko ni a won na yo ko ba bi fe ba tele no mata e ko ji en ko ba bi fe atele ba ka e ko ba hata no awo yebo yemo si yemi bana wona wasi ni bele ya no ni makaya no ale no e ni ko le hinde ji te wa wo ji ni ama me ti ka me ya me la na me to ka adu chama hin ba chela wo ma dan de si ba ko papa ni ni ra do ma ya no yo nyemi oyiwala don 02743243331 02743243331 mina ke nyemi konklon e back pano hello ablado fa no gba ke no cha ko yesu bi ma te ne mi na bo padare mi hello no nche yo yesu bi ma te ne mi ta kan de te bi biano ando na ya nche after all don ngene padare ko ni ko kwando ba fiawo show bi wasane ko bi te sane kwa ke and it's after when we le na kana ba yi la fi na lo wa after ole do ha ni make platform ne nga yo mo ne ba tun pa ne no ni pa ne ko la la enyo ne kene katapila ne Yohani kane ni pa mi fai ake ya na register ni yo tefi o ba pa mi fai ama me de mo ne kwi kuma na yetaki meni shi opane ikai haipa mo hame agbene meni de mo back me back na agashi to ba yin ko keje mune ka that 10th of August na ba la gbemi ame bo mo den na me tepe the Salem Square na ba fe pe ye na ba te man bi fe tesibi ke manchemo ile majateme onupa ni yo tesha ikoni atasi ba yi wo te sha ko wa se ma te me yo je me ame bo mo de na me ya me ma je ame ye ama fle ye de ka ko wa bi ne e da ga tesida ti mo ko ka ba tesi ka ka ma je ye he ko ye ba la gbe mi de se ko bi de ba fe ka ka ko ke ni bi ko me fe mo won papa o sa mo ino yo ma te ye ye ba yin yo fi ye je ma si mo le won pe mo fi amu
won pa me fai asina won ka ma ka won bu wa mama ye ko mama ye si mbedon ene no ye le ye futa ke mba ma mi te daga be no wo pe bo fite mu wo pe fite ke ya no e ba wona wo ba nye ko wo sumo na ka won ke to pa ne no mi pa te si onu pa fe fai ma ja te me ye ta si yo wa wo ba nye no wo ba o fa na ora don yo bi ma ti ne be te bi bia no yo incha yesu bi mate oyiwala don numo afata eabu woche ebi sandi ni lele esani wakwa na kanjo ojugba nwewo mienche inyenu dada yohane katapila takebo ni ayuo nyonyokwa na kanje onomishi wo ngada gamashi mi wo ba akobo no ba fe nyeme kui ni yo ke bole nyebo amodin keji nyeba nye tinye benke nye cheme ni nyani wo cheme ne liake agbene edo manu ehye o wompi ni ablo bona me bowo ifa ejake ami ani ne fiano efe manya chaka abasa ni jamo so jino na ajowo ene wa gadangbe famo bi ka won ya epo wonyen onu minshi there are big gathering ni ka afe ni ke won yapo ni efi wo ngbele because wona ni ake ni ne chale no ba potential ko ajo ipa ke gadangbe famo bi jibopo se mi eja ba ajebo lele ni jamo ni meke ba ajebu eje amale ni iwe mu ni mene efe pa ateshime eja ake ameji me ni me nefe mi elagbe mi shenyo cheme nyeme awawo ya o ne wo bi ni waje no me no jino no nye chon wo ne ni mene mi to mo chon ke egbe ne no ni keke nyeme youth fe ona isa so me oblanya bi ko blanya bi ne je no nya maka anye no ko me ni nyele ona wo chuku na atalo majia cheme chi mo nu wo na ona mene ke nyele mi kenyi come on almost 99% of them nyele no na me fio ama me sole mo ka fa kwa mo no ji ake e ka yin ha wo te mo ni wo chomo to mo nyoji ta ko sheji boni afe ka me afa me plo to ani bi ye na me nya me lo wo ka yin ame se ni wa no bulu ano mo ye ha me no e wo ka wo ye nya wo dwan ni wo na dwemo e ja ka mi ode bi ni ama one rasta nke na chichi ni ju ake anytime ni ma domo eko nwa ka ona mi no amma ncheko wulo moko choku na ata alo kwa safate iya no gidigidi ya moko ni ka nwene po awo mi nyomo e ja ke kwe intashin kwe alo hino mo mi anno agbogbo yi nisani e share eko akashare eko fe conclude non ko nye fe to conclude me ni gbegbe me yen free e wo ka dem bi aga no ka mi ngbo nkun chiko na ka no ngbo free no justice for anybody no e wo esanika wo te hye wanye wo dwen ni wo na wale aka me ni wo yin am say they are all from fullness am a besuban mini no ana ni bi ni wo je no nye wo wo nga akwe da ni nye mfe nya hihwe mu ani bi kwe nya wo kwa akadia gamashi ke aka agbe bo okola ke dangbe bi asa ide ile no ni ya no chon egen shimako ka je gaka agbe nu ngwa nye kwa no ni ya no ko ba gamashi maja chemenyo apele kintakite ko chulu keni adama lache apele gamanche ni wo gamanche sen yido ko bosu meyete mokome para nuwe shimenyo still now when I'm in parade me as osuma jian chairman niji woche tete nino to wo ke professor noche
no wote alo ba na kan no ko te la bia ne la wulo mo twen se mi na ke inkola ko eba kan no elo ablado fa no gbe kan no ni na ni inche ano na ya awo ni na imbe ko ko ni nke me ko fi o afatai nke yu te oda ke iba hin agbene shia fe shia o ko lo shia wu ni no ko je ne ka hin ni je ne ta ni ne ta na da me tutu bona fi ku sun bona na dia ko bona lo a ke ba so bi diu ni bi na me afio boni yin do je fi a me ni bi he na ya shia na butio ke ku sun na tu na ba ko na ma wo lo yin si agbeni no me ni gbele wo lo yin ko a tun la bu si abe otherwise do wa mu te ameka ni che ma te ke ta mo bo wi na akọ wa wa ti de ngwa me bi aya no ta fla te bu ya no mo ni enya ameche hi me di atashi na bi ame ko na me la ni bi wo di ani na ase ana aka je si na e ona te na si aya na na aka se tani go ku ki e won abo me na na go ti ke ku su ni kusun ke bona tun le gbi na tun ni to be si ai na bo ti o ke bona si o be no ha na mo na se o di ai se be ne ke na be luto wo bo ka fa ke don ke ne luto no ni te ne ha ne nya ka la ni wo bo ke ne ke luto mo na bo wo ni ake wo se anwu ke dan ba ko ba papa ni mu ha de te mo ko ba la ka wo don ake bi adote bi ni wa le je ne no hu abote a tu kusun dani ake yu afi ona wa me don modin na bu be di ne so shi yan ka ama ma gba do kwale po do mu ji sa de bi no ona ni wo don modin ni wo mu na di bi so wo yan ke ha ne wo se ko ka bo ko shi ni ya to to mo ani ba ji o ji e ko te ni baba na ka pia ni wa ba ya de shi he ni wo che ne ke wo ni me ke wo na ne a shi yan na ya na ti ko su mo ni pe ni ti ko su ke wo ni bi ya be na ba ya fi ata ne ra don oyura don inche woche un eta echon jomo eko ni lewe wie mo eya ken ayu te chon akelele esani wo yu te wan wo yin achilewo ni wo dwen ni wo bibi isaji eja ake mene ni kabo yo adesan na ke ene je aye manche je fe etro penjo ewo atole manche by force aye share fish como godangbe na yo atoma shishi omo chameka nyeme ato man shishi omo nuewo omo no ye ale akenye shi ami aye jeka meko ni fobo o che jeka meko ni fole o ni ele nche jeka meko ni fole nuewo gadangbe nwani cheme ebu abekwa ake awo mo bi ke yin ewo mo fi amo le shi an eje ni shi afen shi ale emi dikli ke declare shingmane me njino nu wona shi ana ye manche again den che ana mo ko yen no go fiu again wa to le manche nita flache ena ye manche bona ato manche ke deje ena ye manche ye mo ne no mi na ye manche ae shika ana no ne nye ona nwani ko nu pa ni nye du ke fon e bla nye chon no ka ta me be dika dan gbe ba yin ka shi me be na ba pa wo jemo ya shishiyo ma ni bi son cheme ni wo yen gadangbe fio ni ko te wie ma ba ke no bu mo ni chobe de bi no fe ne ke aba e shika aba ye no aba e mo shika aba ye no te ka mi aduna e ja ke akola shipo awo na ke shika e ya e kwa shia woji ni jomo be aya e woji gbeye no wo gadangbe bu ade woji ni yopo ase le gbeye mene me enye boy ni kokoke na e lo mo ame ko le lo mo ame gbobun lo mo ame ona la pan lo mo ame ke ni bi ona o check gadangbe woji no koke lo mo ame boy ji me ni me na me tui fan shi gadangbe fa mo bi oh no e ba no la ko lo mo den je ba to like because aka na kan woje fa check lo mo la hun no ka sajina yo na sajin pi kan shi ka pending no na kan no le no ba ka pending cheme kenyeme neke wo ke ba kra gan dangbe hawa wo yi a o nyemfe ne ni ne shi se ana me
bona baale na kan ya le chwa kan ba ya ne ba shiwo nye mfe ni ne fe chaka manya ni shia wo na kan lo mini ka fe mbia ga meni awo twen ka fe ka wo nye twen mi na khoji mi na khoji bia ne mo fia mo gba history keke c'est history mo fia mo gba no le mo fia mo gba no le ni mo fia mo gba no ni ba siutle ona bia ne nya ni lu mo yele afete mo so mo na afi alo ade sanke ngale wojin ona bible ke Quran ke ni bibi ni yo ka de sanshin le boni wo yo nakabe ni wo lu mo yele afi lumo yeri wo ma janche meke history books na fe na kan jibo ni afi bo mo kan yo eni ba fe vale eni ba wiki lele ke ba mi be tu di ngojo na kan jibo na desa ke ngale yo ke fe ni neyi no te wie mo e ba to quotation ko ne ke pete ne ke kanta shinya obi awo yi akenne ke son ka shi mebi cheme kenyeme nyeka anye ye pa no aka noko ye na achole kama ni makenye da nyeka anye ye pa no noko ye na achole kama ni bofebo no ba fi onyo odufo ye na kokoko whatever goes around comes around ni wasani ni kwa anye ni fe mo ni odugba cheme kenyeme mene no fi anu fe to conclash mo to mo be ni kole ko mi ke mo fi am ke to man mo fi am ke to lu mo mena safa che me ka ma me to man ka lu ke le to ja se ke le to wa ye ke le to mini no ni ai trok penje ni ka bulu ani te no ne fe chaka ne fe manya pe nya eska je ma de nya to ameta nya eska je ya me de nya to ameta ninye no nwa me kondun bulu ani fe mo enne me ko te wie mo abako bu mo no le wie mo nye tala shi eje me ka wie ni wie mo favor nye pe dan nye yu ake gege na che gege na le wie mo gege na ke shikanya fe pro to ani na bo nye sana wie mo pe kakanya dwai nye fe gege na la bu mo mena la sani ma ni bi ya fe sila mena te na kakanya twana kan kwaji nya me 22311 na be dwomo aka fe ochi ma che nwe kan shi mi ochi ma che dia mi ochi ma che ga ni minister no bi ara mi fe ngene ona mi to ma chon ke egbe ne no ni keke gadangbe ma jache me fe nche ko nshie ko ka jalama ka to butu ka gba dan chiri anke mi ni nche ko ni nshie ko mi ke gadangbe ma jache me fe na me le aka mi ode bi ni ama one rasta come on mi nkwa atomo ko ke yin fogbe ye dan eja ke jemlan ke bo akashi mi shi ni nta bi ne dogbele mi nle kolebu ni gbele nje fun yen eto gbonyo ni se kakra gbe nu onoko kra be na ba ke mi nye mbo ablo ni ma nye na nye le ake nye mbo ablo no na nye me ni nye ko nye bi yen ko maka ame twa mi na me ke me ayu alotomo ame atrete alo ame yu oh come on esa nye na nye le ake nye po ka nye fe kwambu nye ni ya ni shanye no nye bi yen nye ko aka me ke me ayu e nse ko atomo ko ke yen fogbe dan onu mi shi mini no ke ba omo na nya na aje wochon nya na yue ken shi wochon meno tobi ake gadan gbebi o tobi ake gadan gbebi ne wa mini chama nya shiri nya ta aje nya leni ngane ko leni po ya adult education no nya shika je nya yin ke shikon je nya on nya ke adult education nya na jo wa ke shi ko lele ko kra court national kai say oba na history wojin kamo shi eje me mini no ni ababa ya fi eko na solve ko problems ni what face previous years chairman be che nyetala ajele it is very useless esa nye fe nyeteteshin nye lo anye ni bi nyata anye hia mo fi am aye lumo ye hia nye ka bata ko ake aba traditional council ko alo aboriginals of chiefs ko me na wata je na fe because pe ri ba pe eje fe se na mo be I find me bo so no nyele I find about 200 million down to edge. Nege no mention yeli. Ni make nye da.
Kavenya da yen ngwashibo aka nye na bulu ko tamomi nika nye mfe kwa eba kenye eja aka nye no nye kewa ka gbajele na ese ni ngmale enwe kewa ke nye ha bulu ya eto ne kafe amaka me sandeja cheme gada nwe ngbeshi gada nwe enyo mi mbinye ko regional house of chiefs nye kenye talashi nye pe oke ya gada nwe no ya baba yo bo wa fine ko aba bashishi metashian lo aba yo mo ni mene achoneke ni mene achoneke ko ni awatula etu na agbegbe men lo mi binye ko o manjo ke swoto mbe ka shiololo ke bashi biane mi ni jino ni fe ne tomo nye kwaku atoi beni nye nkon be nye mfili beni nye nkon be nye mfili ka tebi mo nye pene ka tebi mo nye nye wo mi na ke nkola ko eba pan hello ablado fa no gbe ke no tu agejo awo hello o fa no e pan no oni nuko o ye ha e chentu che nuko mi fi o wa ba su mo no wa bi che ma kashi wo ke safi dan abana anaman che yeli ida ko si abile me de keta won yon ko bebe no din baba wo ne se pe anna ga dango ma ta ko ma no ko fi bo ko adan yes ati e ko no ni na amena ko ko e no ne na ya ti no e no ni ba no a ya ti e ko dabi no ni ya mi di mi o kan yen wo mi yen boni na le dia gashi na kan waji muji basa chaka je na ma ona waji na me lo shika na me ka efi otomoke asha afi na afi mbe ba she ne ken bo la ke sana da shike ni bi no yo amesimoni la yan ahihwe mo ona inti ateshie gan dan gbe bona afi ni na kan la yan ahihwe won efi to mo shida ni ki ana kan me waji chika manya je na ma because lo mo yele na yo gan bi ane nke abu gatango bu ade won ko don kwe chamani wo yen ene wa amenya me kwe ka me yen 1 billion I won 800 million sane ewa e ja ka si kama ba no ru ona ke lele no wa bodi mi kwa ke ishafi na no na aka si aka ma ke ya no ko tumo ya gadango ka ya si aka na manche ko fe no ya no ko adon be ni gelesi ni kana ye ko den che o ma na che akati asa be ni ko ke maka ko me ake mo ngani be ba ta le ko ate maka ko da fa pai o che me ni le ba na me pa nya ye o chali lu mo fa to ne nge de re ta na to pa te ha che ko ni ru ko adon ni me ye pe na ke la te o lu amenu na no ko ne ru mo ni be ne se ba fu o ma ko ni be ni ka mo sine aka ti se ni wo wura do mo na tu wo wura bu no ko de te ne be ke bi ni ba amenu o ke bi ni ba bi ane amenu mo na tu wo wura ni wo wura aka sa ta bi si aka wo ni bi ni ka mo si ani te ne yi se na kan bile ani te ne ana yi se na kan bile ko ni na wo mina nga hawo to mono na nga be ko de wo nyawo kani ana para na me ma sha me nyas awa ma na ko aba yo nche na neme sonle ablade abi blublu ni kemi yo be yo machi tv no dromo na mbe FAB meni kemi ye be meni nye kemi ayi be meni twa meni nya twa minda mo fian mo shi minda enkwolo efen shi kan gbagbe won ke wala hawo lele so le hu be ekoni shi insane bi moji gadangbe maji acheme bulu ani kwani bi nete no previous years aso afine hu woke nakan no ba ya file nye kwa aje mo jogba eja ke china kutuka gbe nya o na ne me sunle odo bi ni ama awo wan rasta to gbonyo ni se kakla gbe nke ni fe won ni neba ogbe no nke shida ka gboje eyan feche ke mo fian mo kani mo gbe wo ni eke wala ake wo so meji epa wo ba sa wo ba pe ko nye radon kemi kwemo